akpe dada kple bubu kafu kafu kple ŋki kɔkɔe ye mi gatsɔ le miaƒe mawu nam le egbe ƒe ŋkeke ha me elabe eya ɖeka koe dze na kafu kafu na dodoɖedzi na ŋutikoko katã elabe eya gave nye kple nu bena egbe ƒe ŋkeke ha la eganye domenyinyi na mi eya ta ye mi le akpe da nɛ ɖo nɔviwo megale kuku ɖe na mi egbe be miatsɔ to ɖe enya ya ŋuti nyuie elabe le si ke nuwo gba kpɔtɔ le yim ɖe dzi la ele ɖeɖefia kɔtɔ bena amegbetɔ ƒomea katã la ele bubu ƒe mɔ dzi togbɔ be Yesu Kristo enye mɔ la nyateƒe kple agbela la ame geɖewo la wole Yesu Kristo ya yɔm pepe vrakea womele eƒe emɔ la dzi zɔm o eye womele nyateƒea hã me o eye agbekpɔkpɔ hã eve te do vɔ enu siawo ta ye Kristo va lo ya eya ta nɔvi lɔlɔwo enu la ɖo enu tɔxɛ siawo nu tɔxɛ siawo ɖo le asɔasi o nenye be woate ma hle wo hã ɖe ame dzɔdzɔwo dome na agbe mavɔ kpɔkpɔ elabe nɔviwo Mawu ƒe nya ya la ele teƒe eye matrɔ o le si ke ogblɔe da ɖi koa ye koe va na me hã elabe eya ma si ke do ŋgbea la ye ke gawɔ gbedodoa hã dzi nɔvi eya ta enu siawoe le vevie be nanya ya kaka ɖe dzi dziɖoɖo eŋuɖoɖo kple dzideƒo kaka ɖe dzi kala meka dzi o amegbetɔ dzi lo alo mawu ɖeka dzi alaka ɖo mawu ɖeka dzi ye wo dzideƒo le asɔsio ɖo mawu ɖeka dzi ye eŋuɖoɖo la nɔ asio ɖe mawu ɖeka dzi ye la ɖo edzi ɖo kaka ɖe dzi dziɖoɖo ŋuɖoɖo kple dzideƒo la ŋkuvi ɖeka le si ke nye xɔse me ye le na be kaka ɖe dzi le tɔ su asi o dzideƒo kple ŋuɖoɖo kple dziɖoɖo elabe Bibla ɖe gɔme na mi nyuie ɖe be le Hebritɔwo ƒe agbalẽ me Hebritɔwo ƒe agbalẽ eta 11 hegblɔ na mi bena ke xɔse nye dziɖoɖo ɖe nu siwo wokpɔ mɔ na ŋu kple kaka ɖe nu siwo mekpɔ na o la dzi azɔ la xɔse nye kaka ɖe enu siwo miekpɔ mɔ na la dzi kple dziɖoɖo ɖe enu siwo miekpɔ na o la ŋu Hebritɔwo ƒe agbalẽ ta 11 kukui gbãtɔ le nyama gbɔ na mi nɔvinye xɔse nye ale si ame kana ɖe enu si wòle mɔ kpɔm na la dzi eye wòɖoa dzi ɖe nu si kpɔm mele o la ŋu be eli magagblɔ afi ma le aseke
abeleke hebri to fe agbalia gble na mi nene le ta were ke kuku gba me ya mele gomede no bena Jose nye alesi ame kanade enusi ole mokpom na laji eye oduaji de enusi pom mele o langube eli Josema yeta me gbona obe na nyabe ne kakadeji alo jidefo alo jidodo onwudodo pe jidefo me la si o la Josema la si o ye gobena elesigbe nku agbato ene nku vela no si o pe eto se nu vela no si o abeke bi gobe kakadeji jidodo undodo jidofo abeke hebri to fa gbale etawe de kekukui bante gomena mi yene no vinya fika lele o nu ya ko ina be siegbe mi le ri ya ton kokokokoko la be amegedo alo apagato agbala o ga ide megbedo me yo le chocho me yim bo Kristo foto ke va ode yenye be mi akple ode mi atosi amejojela me le pedo ya ji la me ga le pedo ji gbe siegbe la be mi ko mi atosi amejoje komla na mawu de kamala ne domenina suye prosi la mi ji la pa fo ya le Yesu Kristo fon come novinya mele gbogbo no benari na ta selu ya gome novino lo to ela beni nyebe gome sese me po sosi o adola owo agbagba jeje o keta hele no ko yo be nye Kristo toa enye nu ke nye efudede na amedo kuide yame eye nyebe Kristo vala ala va gbo be ye me jesi o to gbo be eyone lo to gbo be egboro aife nyahalo to gbo be edu agbera lo to gbo be eya krisado lo to gbo be echia nu dozi gere lo vore no vinye ne egume popo kenye atizotia alo enku que to kwanu alo eto si oto sianu alo afo si oto zona alo si oto leanu susu siko odena ie odia meji pe enunya presije ke suamesi eyo kwa me dokume aha ame menye bavala enuya moko toya Josema yocho eya takakaleji jidodo undodo jidefodo la soisio de mauji blibo bena doke Kristo va wola ewe na yebe ya foe menye be nagano agba me jena no tre me jembe hafi ya te ma kpode de o etonye le onyena mi mauyela ye memi yo nyamnya po no menye eye no mama ye no fiaba o hanye nouveau ola to comme de dia me kala bo ji o le nouveau me voke ye vala ye va khona nye klo ba azola mi maga no me ke o vokape a po no kobe maga no ho ho mola ejebena ala gele ye yame ye yapa nu si onye vide nu le mela wa wenye agbe mafo yeta Yesu be ye mola ya ge akene mo majikola ekpo mo nyeke legale e mo nyeke ji ano aso eye Kristo gobe ye nyatefe alebe atono nyatefe yame alebe Kristo gobe ye nyagbela atema kwa agbe agbe popo kele Kristo mane sosio la agbe tozi agbe jaje agbe madifo
agbe kokwe agbe deblibo que me mauve nuna mo katale na o ke trosi mo vima yeta emele ya dumna no vilolo to go vio katabele hiha me jagudu alegbegbe eye prophète ye yolo to tom ko benye mauve prophète o onye Baal onye Dagon pe bubo kandali ni gbogbo pe balo pe nyagbodi la o le toto megbe David esa do to kola ko enye prophets America to ko enye pastor America to ko enye doctor America to ko enye ya wo bien sebele de popo gomede ba do ato de gomea la bo to me pode de o que odo de nka o fe ega que sinon nous yo le dim cho mi agbo hele mi aklo ide gbegble me no vi yo no vi ye atondo da petonwa bible agbo do de apeto mawu mafonu cho jiblibo me le ekude enu le wo mo katanji ekema atamona wo Kristo ye mola atamona wo no biye me ganye nunyala le dokio nkumo o vo mawu eye na chivo hallelujah ye do de mawu kwa ala chivo et à la fois ma à la chivo no bien le deux fois par le temps to kukui atore de amadem e nyama bonami no bien elle gbe ya sen tutua alléluia bila bonami le correct to fois par le evelia tama to kukui adebere Jose mi cho le agbe Jose na be mi lagbe Jose mi cho lagbe Menya nkunu popo ola Jose mi so la gbe elabo mo pona mawa ogbogbo ye onye ye ta bible de gomene mi bela Jose nya alesi amen kanade enusi ole mo pomna laji eye odua jide nusi pom mele ola mube eli oh, ate se gomea. Leke ate ma se gomedo. Non viye. Un nouveau là que ne nyede, que on va le nouveau le mode, on va dénouer le moye à sebo dénouer le meya. Bobo me fait nyaye. Et y a ta José. C'est qu'il y a un kuna kakareji. Jidodo, undodo ple, jidefu. Si kenye to na kakaleji, jidodo, undodo ple, jidefu. De mauji. Noviye, ye kera na ba atem sole, maufo moji la. Hallelujah. La be Jose yen ka. Jose me emi la gbenom le. Menye le nkunu poponu o novi. Novi asema. Eye tamo de kukuna bena segome. Praise the Lord. Miliji la pato walo.